Kasengkasi Students Union Nong Tliu Circle hakasan terik mentau benai naitung arajar apaway. Kilale ya kendui Menteri Ketenaga Kerjaan kekiaba EL bendawan ke Sorkar Jela ben penkiu kerdani ke Primary Health Center Nong Tliu syaka Community Health Center kenang benyo syakri kambha ya ke kuat kekia ki paj ba nong song snong jong ketika tan. Habe krench kelap tai kubor u Presiden ke KSU Nong Tliu Circle u meaning rani ulai itu. Baka PHC ka don kamsa arngut ki doktor bat ka wei ka 108 ban ki ki nongpang bat ki wei de ki madawa bala thoa ka dorkas. Nakaliang jumba el hek ula ong bon sabishar biang ya kane habaya de ban pinkiu kerdan ya ka PHC Nong Tliu syaka CHC bat ya ki doktor ka 108 bat ki wei ki mat un salle ka badon kam. Madagascar lah ya banyak kenduk ya Minister in charge ka Health and Family Welfare Department iba LHAC nabu ketuk ni kimat ciktawa kabede batanong QPSC West Sehil kita kilong ke pengelapan singo si kalong ba kabede bakte kanong QPSC nilabu betul singo si man ketuk kodan na ya kanong QPSC sia kanong QCSC makumbang tip ketiga PSC kadon kemba avenue tali kisnong bat kumju bat kisnong kiba tanah senda pakai is kesehon susu ngelabu menpesngau si menpenyo doktor awat hakatai ke PSC hakapa katai ke PSC yamata dongdon teng UAE health medical officer iba in charge katai ke PSC bat ita nakalang soka kadang i tangkum of sitting nangta nakalang KSU kelapa sengau menpenyo yak ambulans 108 hakatai kanong QPSC kebang tip naduk islam jakat wai jakat katai ka ambulans bodon hakatai ka PSC la bu no sekiwai QPSC tekam tang gidawa na iba idin penyo biang ambulans kabantar kam hakatai ka PSC nampak matengkah susu ke building kabedai hakatai PSC makatai ke PSC kadang guna susu kamun sya kadang guna ke building kabedai PSC nampak banbu ya COVID-19 isolation ward hakatai ke PSC makam kembangi i hapok kadang katan muslim matai boyok ya ke positive case COVID-19 kilarang kamkiu bagi don walakat artika kelam Jepang susu mantan biang ya kilat singata hakabede bakanong QPSC nak konta banyak persya ya kecingpang COVID-19 nadu ki oksigen nadu ki PPE hakabede bagi doktor bagi nurse matunjuk staff yang ketik PSC matunjuk lapa labu kecing tawa hakabede ban ai kecing semua hakabede bagi kentai matunjuk mantan biang kita hendak kita pensah belum hakatai PSC nakalang jong i Minister wan charge ka Health and Family Welfare Department la jawab kun pau singi keseng ba hakapede bat kanong tliu PSC man ketu dan na ka CSC nakalang jong i insa bisha punya pan sapha aka badai banle nang tak take PSC bat kumju ila ayangi ba in sapha kloi na iki doctors one in charge have take PSC ya hadu menta idang tantang UAE medical and health officer bade have take PSC tengai scam ba lakumna kajing dawan dengan seng kalong ba lakumna argot seneng kidi benton ki doctor take PSC batam ju ka bade ba ambulance na kalang jugi yang tangan sa simkhya pan sale ikon kam pan nyok dan kemulan sa ketik PSC